man na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duwatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agla ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmat kan. Ito bigat, agpasyar tatagdik ta. Rampakan tamot ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, kinsimpray, long hair. Day tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, simang tayo na naggapo iti pagyaw. Di mo agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di unayan na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kang kwa na nga ay. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-ararimiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararap ko iti silpaw. Kita inyo nga. Kaya na siya mo ilakanyag. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kaya baga ma, ha? Maawatan nak nga ta. Uwi na, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Uwan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Uwan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Uwan. Ay. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmanutikas kan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtaga rin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna kang agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak ka natanggang pagay. Agawid ka adagusan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna kang agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Kaya dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Kaya tagapit iti saan ko ngay mula? Anya,
Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao, para tako pa lang. Diyore, sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang kumamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. Kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkadak. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin insan na. Inak po guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tanto nga agawid ang tamakisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiam ditoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas nga paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Ha? Apay ang dapat kapsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan kwa na ha. Tay ko na da nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos dahil ito niya. Ison, timangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay na, apaw. Marik na kagayata ko ni Tiday sa babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ha? Ay, kasanungay ang adlaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, saus, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arako po, may tanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da ita, manong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat nga rodin, Aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday yay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Isungay dinaram ka aw. Uy nadagos ti sungba na. May kaduan anubyong day ta, binay. Asawa nga ro day. Tatno saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day yay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, ngawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat itinapod now.
Akas iti panagayat ko ken kuana. Ay kumayatin na. Nay, sika naggayam ti sarsaron mo, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan ta, insang buko sinibugan. Dagi mo ula ka na tang. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumwar ige balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagan sa ayor orno nga munti pa nangasawa ma. Wala, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Intom na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ige lugar daw. Wala ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita ma. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako kiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipagmaw, insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ininamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka da kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyong. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o pinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamaging baga kanya ka. Tikas ta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Ingagaran? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Manitya balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat Benny. Insan. Nakapimpintas ka. No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo ti bakatakas kanya. Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan, ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. I love you. Ala. Pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday tao, yaging nga di na aklunan. Ori makita data na.
Apay ngay akastoy, bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa unday ta, agayat kamot ng kanyak. Ala na, aklunin na kaon. Agsubli ka inton bigat, tagpanuno takpay iti agpat nagbeni. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin, apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga min ni Nanay Ispay, so kastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan Binay, nanang. Wan nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Jak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Ispay tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da nabiru ka maon. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka anakan. Tanay, ay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, uncle. Eh, kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, diya mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da diya tao. Hilo tatang. Ay, hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpalpaliwawan ka. Ayan nga, iti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa mumait? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo ati mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye! Kas day tirumbang ka da ko ada. Tapno reknahan damay timpari na da kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mo. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasaki nga min tinakam ko ay tinaramid ni insanggaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakam mo. Amo na! Imposible ati na mau! Aha, mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, Mike! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipat tama! Ay, saan diyak kayat?
Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabot pagladingitan. Kwa. Nasaysayat lang nga agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwanak at nagkidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanyak. Aklunak anak kulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamutan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ay, Dudong! Siga mag-ahamday ka! Nyok! Tanda ni di ka nabigbig ka. Ha? Uri ka. Dandanisaan kamot anabigbeg. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ay ka, gagangay ti asinsado ti biyag na, pari Dudong. Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare Mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapay aritos mo Sika na ti asinsado ti biyag na, paray. Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayan ti singsing kaw. Mabilang tay katagtingin na sapatos ko, Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos kan medyas mo, Maro. Kita mo ti ramay dagiti saka, Dudong. Ha? Na? At dapay singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawana, ha? Kusan lasin sinan asingsing dagita, paray. Kuore dagita rilaw, kwintas kin aritos kaw. Ay, nabalor dagita, paray. Napintas sa ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Mijaw. At dapay lugang ko na, Awan ti asinso diti lugar tayo. Iso ano kaya mo o masinsaw? Ibagam la kanyak tatulungan ka, paray. Ha? May siriknak iti trabaho, Mauraw? Wala, ha? Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakit kanilala kaya katrabaho? What? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare Mauraw? Basta ahinti, Ahintay, paray. Amang ano ada nalipat Dudong. Awan mo't siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun ang nga aganad. Kan agsingsingpot ka iti lugar papanam Di kag bababae ijay. Wen, sigun mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukatkan ka. Tasi ka lang tilabkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namadlaang. Anya? Day paigayang barairong amauraw ti kadwana. Ang mga ano isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Tuso na di amauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Isoan na awis mo tin ni Dudong. Diyak amo Tay jayon di trak, paray.
Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha? Agura ka? Apay? Apay dahil ta atrak mauraw? Basta umay kan. Dito. Agpistola dito yan. Dayayan, darasam. Unaan tan dagiti kakadwa ta. Agkalkal ta iti basura. Ha? Ano kasta trak ti basura dahil ta paray? Wine, alam na. Lalaingim tagkal ka, tapno makakorta ka. Anya? Ay kwa, jak ni namnama kasto iti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko nakikin. Kita ang piramida ka, ta, tuladin na ka. Kastoy. Kastoy. Lalaingim tagkal ka la. Daytoy, ang damay. Makitang daytoy, dunaw. Putod asingsing? Kasla puro abalitok dahil ta. Kuway! Madlaw mo no piki, wano saan ti alahas ang kaday? Kwarta adagos na ito yung paray. Nan, agkalkala mamangaruday. Mayata, at dagayam nga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda, malabaw. Dagi jay nadadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan, agawama. Mailakok dagito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ano tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jak laing pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kaway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel dagiti pabalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abroad dagiti anak kinasawa dagiti da dito. Iso nga nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling dan. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jala ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya? Ada pa yung nang ibulang itirep. Iso na ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing masay kanda dumapay. Pasig amin na basura tinagapon da kita. Ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaang. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano da pagi bulang iti silpon. Kita ti silpon ko na eh. Kano yung basura da ito eh. Nay, maya gayam dito yung mauraw. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kwa, kaya't ko asawang pare. San ada ka? Sir aramidin ta? Ay, sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agam anak tatang. Apayawan pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan ng agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo at trabaho tinapananday dyan. Insungsung samit tanday dyan mauro iti inom, babae, kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel ngamin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Ay wan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike. Wan tatang. Ay, dalud mo, ruda. Adda tatang. Ay, awagam ni Dudong, takasarita. Darasag! Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay, napasa yung kontrata niya palay. Bakante ang ita. Naimbaga no, palubusan na kay ninanang. Mayat na jay. Apay katasagan. Isukat ti batong palay. Siya ka. Ha? Uray makalawas ko lang dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la dito, oy. Saan nakanayon, adakkel ti kita? Anya trabaho yo ayan dita. Narigat? Kwa, saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpinot.
Kastalaan? Wen tatang. Nay! Mayata! Ay, aguray, kinagpidot lang. Easy! Sige nga raw, ta agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye! Wen tatang. Bye. Nagadumot ta alaam abado mon, Arturo. Adwa, Inalam samot amin abado mon. ay kaawang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ura dya aglaba, at dalat tayo sa ukaw. Tintumag nga minapapalam. Talna ka mamag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sasawam mo. Isumay! Kita man ni Mauro agayam ni manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray kan agbidot. Adakit kasta trabahon. Katadang road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di amam Roda. Si Moro to ni di asawam. Bye-bye anyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumot lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen angam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay ti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Muraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito tatang. Anya? Basura? Wen tatang. Ala, agkalkal kayon. Alain nyo amin apakairanudan. Tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito mo tinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tay jayan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Ni tatang tamang luko ako nak. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kadin tayo kada mauraw. Anyat na pidot yung dudang. Tata Arturo. Adamo basit amaw raw. Adaman napidot kun aputad a kwintas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin, ano kaskasano dudang? Bareng nabalor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot iyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay ngay, nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mita kukwa? Imbel lang da nga rodin, tata. Sayang, no may belang. Pakairanodan tayo pa imat. Yalang tayaw. Ay, maditi kasta nga ramid yaw. Panagtakaw mula day ta nga raramidin yaw. Bauro, dudong. Maditi kasta. Ha? Adan ti trak. Ay, unaan kayaw na. Maray, may tikatuga nga mong dudang. O nga raw. Inunaan na tamot ng paray. Ay, kabay ang latamit, ha? Barang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido, tanay di mabalin ng ilakaw. Kumanungal daw na dito yan. Ay, wan nga raw. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. Lak, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Ne, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin imbel lang dan tadaanan. May pa day taon. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day di man aw. Doa silpon. Kan may sa pendan. Kasla balitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day tinay dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan. Nagmamalasak. Ay, awan mga rodin ha. Kukwayo man tagtil-til mo, nung maila ako, may dagiti napido, may.
Saan? Diyo tagi kuhaan, ti saan nyo ako kwa? Isubliyo na kita na pido yaw. Tatang, imbeleng dandag ito, uy. Apay tayo subli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, yun na kita. Tayo subli ka na giti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido, mate. Hinaki pa public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa, tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin, tata. Apal yun sa langamin, tata. Umapal kay saman. Saan? Tiyak o galit yung mapapal. Basta isublit na gito, iti akin kukwa. Napamot ng paray. Ay, nagloko ko iti katugangan naon. Ay, pasensya mo naman. Ay, gimbata ka iti badong bakit. Ada pa'y sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ay, gawin na. Ay, swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ka, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibag lang ako sa rekno. Ala, dakto man ay aninong iti kasal. Nay, barbaron sa amat na sapatos yo, tata. Nagsilap magtan. Ay, wala. Awa mga mauray ko na mga lakanya kaninaw. Iso nga sa reklatan ngagpail ito'y balat a sapatos ka. Ay! Bagbagay yung magtata. Ay! Ay! Tingkaw! Ay! Ni, sumungad din ti Jeep. Ingkay agluganan. Ay, sos! Sapay na ganun ti agur-uray a pasaheros. Ay, sige! Taunak idabalasan ko, Taraye ka o na ba? Di ka agtaray, tata. Ay! Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Kahit nasakit pa lang kasikat mo at raw. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, unay mo dayayan. Ay, anyan. Ay. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibulang mo day ta sapatos. ay talaga nga'y bulang ka. Nagalis magkayam na dyan. Nagatang ko. Iso nga'y palapal kong taon. Iti damo, Jack imbagbagay ti asawak ti inaramid ko. Ngam iti nagbaybayag, impudnok metlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko iti napidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay a napasamak kanyak, gapo iti inaramid ko. Iso nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat Jack metan inulit ti inaramid ko. Alakastan, ti pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmamday taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbuteng dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayaw, adda supapak na. Taday ta balikas akarma, saan lamay balbalikas dayta. No dikat mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ay, hinakman gumatang iti bulilit, ta iso ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna, kumusta? Ha, Ela, si Kadita? Wan, ala, apay, di nak mabigbigan. Ala, aping-aping mo daw ka. Kan, nagpatatu ka iti kiday mo. Kan, naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip tatu ka. Ala, tilay bagbagamot.
Lapis lang ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak lang. Pimo daw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Ahaw, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka, taintaag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanon? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat? Birbiro kak dagijay kurad mo ididitatangad mo. Awang matang. Kan apay nga agpay sungapin mo daw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi itimbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumar ije pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpa dyan, friend. Kan imubing kapay. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nating ata na esemak ngamin iti kakasta. Nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot usar akrim iti rupa ken sabon. Dagi tala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagay mo dito lugar, te bakay? Wan, in librinak iti merienda di kalman. Anya mo di in librina? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang di kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da dyan. Bran nyo siguro ginatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito yung lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pay no naggapgapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da ka mo, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da Manila. No napigsa, apay nga rog na pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong arog kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Takanayo nga agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rason. Na, unay ay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Nangis-ngisit mo da idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabihin Juna. Sumanaraming kapayla dita. Umay ka kagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay na po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Sapay pumanulbos ka ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Kano sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mutan. Anya nga tati inaramid na ijerupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kitkita agpay no nagpatangos ti agong. Ngam kasla saan mo? Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang ngam siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjegay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ata nagpakutong. Ken awan mo tayo naglawa apikas itirupa na. Nagparito ki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jerupa na. Mabiit man lang, Juna. Apay akaslad agoram kinila.
Di mo't gayam mo day, Chay. Da kayaw tiyag kuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo day, ngam jak maklon nga pimpintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan tikas na pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umun nga ubeng, itikas na nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Iso nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay tikulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uy-uyawon, ibagbagak laeng tagpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw. Jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi pa'y namin sa nakalman dagi jay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy ngagpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya? Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito laok nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya iso tipulpulagi na Europa na. Ay, bagbagaan man di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya tiyag patew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimmintas di sigod analada gayim na. Nalaad ayaw mo ni Ella, kat sigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Wag. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangwad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggwad day chay, nga oray awan mo ti maipalpalanggwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang, ta sigurado ako maro ti kinalastog na, no pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan John Sa bali manan nga style da kulot mo Nagdadakkel ti kulot na idi, ngem ita, nagbabasit man. Bagay kumalaang, Maria. Anya, mataawag mo? Kad isumit, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko namat talabang banglo. Kat bagay kumala ka ditip kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Oy, saan nagbayat tupay? Kan nakita dyan many grocery da? Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko Kan agpaarami da ka no ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adong ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Bitakan. Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo day ta Mariyaw. Ay, makapasurun dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masuruna. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika maggayam ti asawa ni Ila. Aggayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini Ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mo't ngamin ngagdundin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak ini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang.
Ha? Amom day ta winuhaan. Sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. Nung nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Ah. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day taa, tanagayom ko garod. Amok amin nga inararamid na. Ah, Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak di bikiri da ila. Nabangles mo jela ko da tinapay. Kasano na bang list? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Ket, imbagang kumaan. Saanan? Taba kay ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hay, awan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagang kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Taba kay ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapod no dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam, ha? Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Mga kumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan, da ba kay? Ngarud kundi pus iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namadlaw nga agsubsubang da. Ay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Siya ka aglibiti na gayat. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da. Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Narabyang ka man na simang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis maun. Sapay madlaw ka nagngina. Apay pangalalamti nga gatang mo ay kadagita. Pati tabag maun, nay. Barbaro manay. Ala. Kung diminiskir kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalaman iti pagpapapintas maun. Ada nang sponsor kadagita. Kasi na, Gayim ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayaw na pa nagpabarom iti gamit, maw. Inlibre nga ro ti bisprin ko di abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman man kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Danda ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan na ay Sige manlugo. pay, padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo konti ugalim, John, ha? Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti may papankan ka kadag iti karuba dito, eh. Kaya agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpaiso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan.
Kwa? Ayan ti ebidensyam kadagiti pamadakas mo kanyak. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mga ibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat ti kasta nga ugalay. Naglain ka ngagpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalayo. Ruday. Apo, tao po. Juna, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagam nga awanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaw. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Timanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadagito yung pamanaknak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapoy iti itsura yung adwa dito yung ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod asawa kat manipod din, jakon sinukon ni Rudy iti balay me. Ininiinot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko tinagsubli iti balay me, ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita, agmay may sakon ngagbibiyag, kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam, Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga, tinaramid mo. Anya nga road, kat no talaga di nakan kayat ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kankwana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Juna. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni Plamplancha pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pala planchaam. Ay saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Nakasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko nam. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya ba't tabado mong bakay? Nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad. Sa atidog pa'y timanggas na. Kaskal na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayap tupay. Puraw abistida. Awanin ti sabali abadok. Daytoy latmayatan. Anya ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak mat atalagan. Day tay mang paubeng akawistiw sa rem. Naglusyang kan. Nakababain. Ika pumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay so ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mon gapulaang itibado. Jack nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabay. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawas ko abulbuludan na. Pangusaran na iti kawas mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng itikasar. Anya? Agong ungot ka nun ni tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang.
Una yay. Agapaabat ka no. Agsangsangit ni nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Iso nga inak man lakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Agsubliak mo dagos. Sige nga, Rod, bakit? Ay lakay. Pakituloy mo man lang ang tay lablabaak. Tap na mamagaan. Ah? Sana bale. Gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Ay, naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo day tuyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko day to abistida. Ay, nyamot dayta. Saan ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style day taabado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta ken nakiting. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imunan ije kasaran. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaertoy asawa ngam naglusang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawusda. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kasta nga itsuram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di dya balay aging ganito'y kasaran. Kasta di magbagam. Ay, dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni nanang iji balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, reply ibagam nga awan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa ka nun. Nagdalaw. Apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo Auntie Lolita. Talagang agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron, agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamu kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta, siyak ti makaamu kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamu. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray parawalis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay diya parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na ka now. Adda ka nung di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayada parlor na akasinsin ko. Kanyat kukuhan na ka no ijay ngay.
Sumursurot ka numot iti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano dan dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Apay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod ka no kada kayo. Uyawan nyo ka no ngamin. Kapoy iti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramiden na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No kaan abim, makit kun lima kay kayon kun ni nanang. Isumati sa niya pagkinkinawatan. Gapulang iti kawkawas. Diyan nama. Managpasugnon mo ni di bimakit. Sana sigo na kasjay. Ay, kastan sa kano nga men, no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan mat kiti nga amin, nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y nga round. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang, tayong kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat ngamin kanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawasyo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga ang usar ni dya pag-ababangak. Itit ko amin kanyayo, ante. Hanya. Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo dito para itirupayo. Tapno mapukaw dagita riyang kalsuwan no kuraratyo. Nay, hanya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamit Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taagsubli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kaano ngay? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak, Gordo. Di naktumang nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita? Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wayne Rosalen. Makitam, di mo ilang makaibtor ti luka ngay nam. Ha? Kailiw na mo ilang day jay iso ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu kuman Imbaga yung agawi dun. Wan, imbagak. Ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapul ngay aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasaad na iti ayan ni Insan mo alilyan. Winman? Ay, kailiw ko ni nanang. Di na ngamin malagip dagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalen? Ala! Nanang! Da kayo ka didaytan?
Kitwan, apay di nak mabigbigan. Ala, di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay sa Rosalen. Nana. Ay, thank you Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo, alilian. No kaya't nante agawed, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na, gapo iti pa ng pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron, kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Basit lang ba nagdata insan, awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday taoy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Si kamong agpaisaw. Ha? Nagpintas kan. Ay na, I miss you, Lolita. Ay na. Ay, mesyo to, gordaw. Ay. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakay. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw, ay na, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawis. Siksi baday. Ay, na, kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Ay na, malagip ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Ay na. Nay, mabait lang, gordo Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabaling tagpasyar. Asino ti pasyaram? Kan asino ka? Gordaw, pastrakam tas nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Kapay? Isuti mawag itay. Pastrakamaon tas sa rungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masurunak ija inayaw. Ay, ayan ni Rosalen. Rosalen! Ayan mo! Umayan tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbaling mo nga ampangan. Ha? Apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din iti lalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isungarman da siguro na. Ken di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa na magawat iti lalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na iti kasdengar aramidin na. At dapat mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada tsokolay. Kajay mainayaw. Feel na mga awatan dagiti sagot da ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam, Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay na gordo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayan abistida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita. Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta nga tsuram. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attender iti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo.
Ay, sumrek ka man, pay. Ay, jay layo ah. Awanan. Ay, jak maanawan. Kanayo ng di jaming da. Kadua na, nagiti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan, damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay, sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Di na ko ni kabilangan nga asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka no ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim lulita. Apay nga idarumnak ngay. Kat saan kamot nga insukat. Tasi kamot lat tati pagaw awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagdigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natungpagan kan sanay. Ay, tatang, pangasyaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat da itoy. Di kayag kabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling kao. Idarumnak pailaan. Ano sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinangper sa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, mala, suri nga rudan. Uray sublim tikas dya pa nagkawkawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay. Gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng ti bagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agdenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo. Nalakat na saya at atan nagkapyada matlaeng kat saanan na naala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana!